IFM News. Lokal. Nakipinirma ti Provincial Government of Ilocos Norte ti ASEAN Corporation na Solaric 𝐍𝐀𝐊𝐈𝐍 kan Ilocos Norte Electric Cooperative para itipan na kay tandodo ti solar rooftop project dito'y probinsya. Pabuan ni direto'y proyekto, may ka nagiti residente ti solar rooftop system ang mabali nagbayag iti kallo ikingay sa 15 atawena. Inlawlawag ni Mr. Miguel Angelo L. de Guzman, presidente ti Solaric. Takkala makabenepisyar ti solar rooftop project karay ti residente ti probinsya gaputa makainat na ito'y kan mabalinda ngay lakoy ti inek isaan na mausar nga enerhiya manipot iti daytoy. Kada 2 kilowatt ng solar panels, minimotify namin sa out of 8 hours. So, kasi Ilocos Norte, meron pala sinabi yung 4 hours. So, 8 kilowatt hours kada araw yan. So, 12 pesos na rate, that's more than 100 pesos. Kung 30 days naman, 400,000 pesos for the savings. So, doon siya makasave kasi ilis na pumunta siya kuryente, gumagawa siya ng kuryente. Tapos yung sobra pa doon, pwede pa ibenta sa inig para sa tawag ko na ethnic credit. Pwede pa magkasabi. So, hindi mo kakailangan ng mga lalaki. Kabayatan na inwatan ni Governor Cecilia Araneta Marcos sa panawono na tapno kisayana ipanagdepender tayo iti fossil fuel rason nga itandudo itanti renewable source. Inayin ti gobernadora may pangruna rin ti residente kabaulan na ti 4 kWh when nangat nga to pa iti Karaaldawa. Mainay kitiray toy dito syudad Tilawag pagudpod kandira sa ati masirsir mata nga umuna nga pakaipatakdaran ti solar rooftop project. Para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo, tatak ay FM.